Clap to the Lord. Ukwezi kw'abageni. This month is for weddings. Twari dufite amakonta n'ubu dufite ubundi biragenda bikomeza nyine. Bamuhe mikrofone atubwire gahunda. Umufiyanse wawe ari hehe bimeze gute? Amen. Nitwa Umutoni Anje, fiyanse wanjye yitwa Kega Ndarishize, ntabwo yabashije kuza. Dufite ubukwe tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani, buzabera ubukwe Excella, urusengero ni hano saa 8. Turabatumiye mwese. Amasengesho ubwe. Yesu ashimwe. Himbazwe. Amazina banyita Mfizi&Esther. Fiancé wanje akaba yitwa Mfizi&Esther. Tukaba dufite ubukwe kwa gatandatu itariki 3 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka, bukazabera Kigali Prime Garden. Ibirori bizatangira saa 3 dote. Tuzinjira ikanisa cyangwa isari nyine tuzayikorera kuri Kigali Prime Garden, niho tuzasezerana saa 7. Saa 10 tuzaba dutangiye ibirori bya reception. Kubana namwe bizadushimisha cyane. Imana ibamugisha. Amashimeshi. Amazina banyita Mwirwa Justin. Umukozi wanjye yitwa Solange Nantore. Dufite ubukwe ku itariki 3 z'ukwa munani. Agusaba no gukwa bizabera hano ya Excella. Gusezerana imbere y'Imana ni hano Pro Square saa 8. Turabatumiye uzaze mudushigikire bizadushimisha. Amashimeshi. Haleluya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyomwongereje Deo. Fiancé wanjye yitwa Mpinganzi Maridemta. Tunejejwe no kubatumira. Dufite ubukwe kwa gatanu ku itariki 2. Gusaba no gukwa bizabera Romantic Garden ku Gisozi. Gusezerana ni hano Fosque ya saa 8. Tugasubira Fosque ya muri reception. I mean romantic muri reception. Kuza kwa nyiri mu bikomeye turabashimiye. Dukomere Imana amashi kubwabo. Umugisha wa Abrahamu, wa Isaka n'uwa Yakobo ubonera muri Yesu ubane nawe. Abraham, Isaac and Jacob be upon them. Tubashigikire. Let's support them. Hanyuma tuzabatwerere. Financially. Hari impamvu ituma tutabasezeranya muzayitubwire. You think there is a reason as why these people should not get married? Itoro ryacu ryagize ibyago muri icumura abantu benshi bapfuye.
Come on.